turacyakomeje na seri yacu episode ya kangahe? Episode 5. The rules for my family. Hey, kora subscribe aho hasi utugambo dushiri. Tazagira umuntu umbwira ngo nkwe. Twagaruke ntimuhayibuka. Muganga abaganga ntago bagarutse kunsuzuma sha, Muze. Bajinga nabo bantinye. Yesaza kiyumboye papa. Nago bagutinye wa. Ahubwo batinye yogemuro. Girmeyeceksiniz demiş. Yabaye itegeko ko ntawongera kwinjiramo hano. Ni wa mukobwa wa Muzehe. In episode ya 5 manuka ukore subscribe aho hasi. Gira fast ariko nawe mu DJ abonye iyi filime. Shaka izikurikiye jya kuri YouTube channel yitwa byose hanze TV. Uyivane buri munsi ajya episode 2 kandi ziba zihagije zo gucuruza. Nawe muntu wiviriye mu kazi rwose nta kindi wakora. Önce bana haber vereceksiniz. Hey, kazi nako. Kafanıza göre iş yapmak yok. Wacyana utazakoresha umutwe wawe. Ndumva umuntu wandashe numubona ntuzagira icyo umukora Adnan. Hanyumva kigoryi. Adnan wa mbeba. Tuzarasa umuntu wandashe utazamwica ndakuzura ubukego papa. Kuntu twibyara ibyana byacu tukatuska ari byo bizaduhitamo. Jondi merutse gusanga umwana wa Savimbi rero amubwira ati papa nkwice nkwirege. Ari mu doctor. Umeze neza mamagare muganga. Umeze neza mwana. Yama. Mamagare yoga mu mwihorere muganga. Mureke. Annem. Ese mama wanje Geldi mi hiç? Yigeze aza hano? Gitmedi ki. Ahubwo se yigeze anahava. Buradaydı. Yarahoze kuva arwara yarazaga ntiyaraje ntigera atanga. Gakobwa mamubona ukuntu ari keza we. Bir misafirim var. Tekin olmaz. Kanani ufite umushyitsi. Ntabwo bishoboka Tekini ni abanyamuryango bonyine bemere kuzoma. Wa mukobwa. Mushiki wa musore wamurashe. Warashe Muzehe. Sadifu we. Aya. Siz tanışıyor musunuz? Muraziranye se papa cyangwa? Niko. Kenze bitewe. Ne? Babam bir misafir. Daha küçücük bir kızdı. Ndakwibuka uki gato yasha. Canım. Oya nago nari gatoya. Burozi bwanyu se sha. Ama burozi bwanyu warahindutse pe. Gusa imbere yanjye racyari kakana nzi n'ubundi kwiki. gözlerin Amaso yawe hep kapkaraydılar. Iteka hoza ari umukara, afitemo umukara imboni z'umukara ariko n'ubundi ari umweru. Ufite amaso y'inyana. Nta kuki umuntu akwita amaso y'inyana. Kishima. Ndavuga abakobwa. Akwita ngo amata ukishima, yo bakwita inka yose ukababara. Sadifu. Beni vuran çocuğun ablası. Ni sister w'umusore wandashe. Ni mushiki w'umusore wandashe. Yoga murarikanga. Ki papa. Papa. Bize biraz izin verin çocuk. Ahubwo mutureke twenyine. Hadi. Ndakwinginze ariko come on. Kiragira mwana. Tureke twenyine. Sadifu. Kayoga murugasa nk'agafungamo umutwe ukuntu. Simwabibonye. Ukore subscribe aho hasi baye n'izindi we. Ikintu numvishe ushatse kuvuga iki? Belki kalacak mısın biraz burada? Numvishe ngo ugiye kuguma hano. Duymuşsun. Numvishije nabi. Ngiye ngumana nawe. Barakubeshye. Tekini ariko muretse kugenda. Sana bir şey soracağım. Hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Sibyo? Hari bi. Bana doğruyu söyle. Ese uraza kumbwisa ukuri ni nyikubaza cyangwa? Tamam. Hari bi. Tekini mwibuke baramwadubise muri uyu muryango. Bulduğunda. Ese data naramuka afashe engine wamurashe. Bir şey yapacaksınız. Hari ikintu uzamukoraho. Sen neden bahsediyorsun ben anlamıyorum. Uri kuvuga nago mbyumva mukuru. Değil. Ntago ndi ikigoryi. Senin babamın yanında ne yaptığını tahmin edebiliyorum. Banzi icyo ugiye gukora kubera data gikurikiye. Hayal gücün. Ben sonunda Nta kuki wimagine cyane. Değişen şey. Nabasha kubona arahindutse nyamara wa musore warahindutse sura uko nagusize. Ubuke yari abatarigendera. Reba nk'iki kintu ugendana n'imbunda kujya gukora hemuko tomanyira. Ntumenyere. Iyo ni igiswahili bavuze tanu ko tanu tunayizungumuza. Tekin bak. Tekini reba. Iyi filime ngiye kuyibakorera irangire vuba mite mbaha n'indi. Geçen sefer sevdiğim her şeyden ayrılmak zorundayım. Icyo usabwa no gukora subscribe yonyine nta kindi. Atijya kugenda ndasize byose inyuma nakundaga. Çok seviyorsan. Niba arigeze nkunda na gato sibyo? Bana bir daha aynı şeyleri yaşatmazsın. Nawe rero ntunkomereze ibintu ndakwinginze. Ntukomeze kubikomeza. Ndagusabye. Öğreneceksin. Uraza kubibona vuba. Udakora sabuse kari mwihombera ninjye urabuhombye nze ngo mba mbinginga wapi. Byagenze bite? Neyi göremedim? Mbwira ikintu ntari kumva mwana. Kendini suçlama. Ntiwishinze amakosa ya.
mushiki we musaza yamurashe. Ese gute ntayishinze ahubwo? Uriya ni musaza wanjye wakurashe muzehe. Ntago bizi. Mukore subscribe byose hanze TV. Noneho nabonye hari utundi YouTube channel twatangiye kuyitirira kuko twabonye tugiye gutwika. Ben anlamıyorum. Sindi kubona uburyo musaza wanjye yagakoze ibintu nk'ibi ngibi. Iyacu ifite logo y'umutuku yanditsemo byose hanze TV. Kimsenin canını yakabilir mi? Gerageza ubuke engine ariko. Guturiya mwana yakubabaza koko. Uramwibuka engine ukuntu yari ameze. Sürü katil. Eminim çocukken kimsenin canını yakamazdı. Erega abantu bose bahinduka bicanyi. Bari abantu mu bwana bwabo batari bafite imbaraga ubona ko zababaza umuntu. Ariko nubu ntiyamubabaza. Onu yapamaz. Yabikora ntabwo bishoboka mwana sinzi. Kendileri vardır. Uriya mwana afite ikiganza cyoroshye. Beceriklidir ki eline ne alsa becerir. Ni umwana w'umuhanga uzi guca muri situasiyo ari yose. Sadifu itangira gucira imanza musaza wawe. Bu benim asıl olayım değil der. Iteka ryose ibintu yabikoraga atabiganiriye. Hep yediye düşüyorsun diye takılırız ona. Gatangira kuburanira musaza wako nyine nawe urabyumva ntiwasanga musaza bamubwira bati ese basi wanyumvishije. Bunda hep beni arar. Iyo yabaga ari mu bibazo iteka yarampamagaraga akambwira ati mushiki wawe. Dedim güldürürüm. Sinkubeshye byancanze. Dünyanın en güzel gülüşü oldu. Nanjye nkamusetsa. Sede. Ukuntu yasekaga neza Sadifu. İnsana bütün dertlerini. Agaseka akibagirwa ibibazo bye byose. Ariko namubwiraga. O gülüşü göremezsem ben yaşayamam. Ninabasha kongera kubona guseka kwe. Ntago nzi ko nzabasha kongera kubaho pe. Ndakwinginze. Yalvarırım sana. Mwimunyambura muzehe. Muzehe yari ibandi yari umurara baramuzi mu gace. Ntari kubabwira ko yahindutse ntibumve. Kimden ne duydun? Ese niki cyatuma nk'ukwambara? Açık söyle. Mbwiza ukuri kandi umbwire witonze sibyo? Bwira icyo ushaka. Niko. Unataka nini kweli? Çetenin başıymışsın. Ndabizi ko wabaye umuyobozi w'igenge. Ari igenge none ibyo gusa. Genge ya Pateri Gaheza Korojeni Karaza Ruwanje Sharukani Azılı adamların n'abandi sha. Twe dufite n'imuzungu mu igenge. Naye musiga sana inyamamare. Urumva Kengo? masanın etrafında kararlar alıp infazlar yaptı. Ati kera najyaga mfata iyo myanzuro. Acımasız, korkusuz, amansız bir. Nta mbabazi nta n'ubwoba nari uwo mugabo nyine. Uwo mugabo narindi ari kubusi ko nkimeze yego. Bak şimdi bana. Ngaho ndeba uyu munsi urabona ariko nkimeze koko. Bwiza ukuri. Iyo ndebye ubona iyi sura ari yo kwikimeze sinzi. Kami kamunterega n'umutima. Kami kazinakura mu kigo. Nganyibuka hashize. Korkuttun mu? Ese nigeze ngutera ubwoba narimo? Yalan söyledim mi? Nigeze nkubeshya cyangwa? Abantu muri buvuge ngo ndayirashe sinyirashe mbivuze mbizi. Ubwo mwebwe nkizi icyongereza cyo mu makayi gusa. Uzamenya ko n'ubu ntakubeshya. Ndacyari wa mugabo urindi ijambo rye Sadifu. Ndacyari wa mugabo urindi ijambo. Oyun oynanıyor. Barimo barakina umukino wabo. Ve o oyunu oynayan ben değilim. Gende hano nta kintu ndi gukina sindatangira gukina. Abande. Bilmiyorum. Ntacyo ntago mpazi. Muze yarabizi kuriya mwana byanze kunze yashutswe. Sinzi ngo nibanda ariko ndaza kubimenya vuba. Uko no kuri ngo ha. Engini ndaza kumutabara. Aho muvana hose ndamutabara nyizera. Ndumva nanjye nakakwizeye muze. Eskiden tanıdığım Kenan mısın? Ariko basi nyereka kuri wa mugabo nzi wa kera warindaga ijambo rye nyine. Ubwo ari umurara ariko yakubwiraga ati ntacyo ndi bugutwaye nimba akubwira ati ndakwica ubwo nyine yarakwicaga. Ati baba ari umuvandimwe wanjye. Nanjye ndi umugabo urindi ijambo ryanjye yo nkubwiye ngo ndakuvuna. Iyo numiye ukaba ngo ino nkugure akantu nkavuga ni ndaje nzi ndindi ijambo ryanjye. Esinin sırları atmacanın içi. Ati buri muryango wose ugira amabanga. Umuryango w'abakoruhani amabanga yawo yarahishe kwande muratuma engina niyewa kigoryi. Bwira riye. Bwira. Nerede? Engini ari hehe? Engin nerede? Engin. Tekini yatangiye kujya rwana amanywa nijoro. Engin nerede? Ari hehe kumbe hakunino. Adinani nawe yahindutse umusinzi asigaye ajya mu bakobwa amanywa nijoro. Gahunda y'ubuzima gifite. Asigaye afite siroga ivuga ngo ejo si kera. Bagasirengeka. Ejo si kera sha. Bambumva. Ngo tuyarya yacu ejo si kera no wapfa. Hakunino. Log muru wabari maremba amafoto yo mu bwana bwabo. Ari bakiro uduhinja dutoya mugenzi. Kwibutsa ushaka gukomeza iyi filime nta kindi uri gukora usibye subscribe kuri YouTube channel yitwa Byose Hanze TV. Buri munsi hazajya hajyaho episode ebyiri. Tunabyizeho twajya tuba episode 5
wa mugano wajya mbaye episode 5 za buri munsi we. Ako kantu zikariko ni isaha itarenga isaha imwe n'igice episode 5 mukaba muzirebye hahiye hagurumanye. Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe aho hasi. Nawe mu DJ ushaka gucuruza iyi filimi uragenda ukore subscribe ubundi ucuruze filimi. Tarakora sub copyright ndakurega. Gatinze hano sheni nani kwa muganga babeshye ntajya ukuntu njye ngira gutya nkayirasa. Hazır mısın? Papa uriteguye? Sen mi oturacaksın ona? Wese wakwicaramo ahubwo ngubwo. Geçmiş olsun. Murakaza neza muze, murakaza neza. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Kaza neza muze, hakundi n'abapampe baba baje kwakira umusaza baba ari umurara. Ngo yabazoza ari umukuru w'igenge. Geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Kaza neza muze, urakaza neza boss murakaza neza. Abi. Murakaza neza boss. Seni vuran Nese cya kigori cyakurashe mwari mwakirangiza. We wajya ucunga imico yawe wa kigoryi. Abantu baba bafite utugambo tutari sawa mbabona nanjye ndabafite ndabazi. Nereye? Mwebwe murarihe yambwiye ngo ari ibintu agiye kwitaho hehe simbizi. Sağ ol. Ayağınıza Bose nyakubahwa kose. Musaza wabaje kumwakira murakaza neza n'umusaza yahoze ari umukuru w'igengo. Umukuru wa gengo nawe mfite gengo muri iyi minsi. Öyle kıskandır. Niba hano utuma abandi bakobwa bagira jalousie sha. Cyecuru hako n'abari gutera indabyo. Kiraho ni nyina wande? Nyina wa Kanani muzehe. Sen de buraya gel bakalım. Ngwino hano. Kiraho. Yoga muravayo. Ha? Cyecuru. Yağmur canım. Yoga muri umwana wanje. Cyecuru nk'aba bashaje ariko. Ne güzel, ne kadar mutlu görünüyorsun. Ko mbona wishimye mu cyecuru. Ni ikizahubwo cyatuma nishima. Umwana wanjye yavuye mu bitaro. Karabona ibikapu. Yağmur. Yoga mu. Byanyabyo suratashye mwana we. Ben gitmeden önce seni görmek istedim. Yağmur. Oya nashaka kukureba ahubwo mbere yuko ngenda. Gitme. Ugenda yoga mu. Farkında değil misin baban? Ese nta nubwo ubona ko papa wawe yagarutse kweri. Ama bize dönmedi ki. Mama yagarutse ariko ntabwo yagarutiye twebwe. Hayatına geri Yagarutse mu buzima bwe bwa kera n'ubu Yok. oya. Öyle değil. Ntago akiri wa wundi wibaye. Hayatta. Ubuzima araza kubagarika. Yigeze abivuga. Oya ntabyo O yavuze. söylemez. Ntabyo yigeze atubwira. Ben biliyorum. Ariko icyo nzi cyo En çok da senin için dönmek. motivasiyo cyari ikintu cyatumye agaruka kurusha ibindi ni wowe. Kubera Kıymetlisi. ko niweho kintu cy'agaciro mu buzima bwe. Eşrefi Reka mahlukat. niwe mwiza kurusha abandi bose ku isi ntabwo ibyo bintu bisa. Baktık Nango ndi mwiza kurusha abandi bose ku isi hari umukobwa wabimbwiye ejo. daha çok Nimba yarambeshye muze kundebera mu making show atambe. bağlanıyorum Rabbime. Iyo nkubonye iteka bituma nizera Imana kurusha Imana. Warakoze ntacyo utadukore. Bakma onun öyle güçlü durduğuna. Yesu ukeka ko bitagushimisha cyangwa komera iyo akubonye. O benim oğlum. Kuriya ni umwana wanjye ni umuhungu wanjye. Ndamuzi ikimushimisha mba nkiza. Ese utambeshye ko kazangarukira mu kigo. Bizden daha çok istiyor ailesine dönmek. Arashaka kubana n'umuryango we nk'uko natwe tubishaka. İhtiyacımız varsa onun da Adukeneye nk'uko natwe tumukeneye. Rero papa wawe aragaruka humura. Musiga. ilgisi yok ki. Nta yandi mahitamo afite rega nawe. Ne yapacak? Iki kindi se yakora. Ugumane nk'umuryango ibintu byo kwivumbura kuri famiye wa mwana we si fresh ntago byaguturisha hasi. Wapi? Yego. Tamam. Sawa sasa reka muhereze telefone. Baba sana. Papa. Pata simu hano. Hapa. Buyurun. Hiyo ni Swahili 5 kwa 5. Mimi naizungumuza. Giswahili mvuga. Yego. Kanani. Anne. Mama. Kahvaltı ettin mi? Mwana wafashe breakfast yawe. Yok anne. Wapi mukeke? Fırsat olmadı. Uwo mwanya se ndawufite ayo mahirwe ntayo nabonye. Yemek yaptım. Hano natetse imigati. Grapes si nkeri hano. N'inkeri. Ben Haydar Bey'den tereyağı Abavuze kuzana al. ka burebasha. Noneho umukata ugira bureba mu rugo na mayoneze mba mbona yirya. Akiri umusore. Muzapfa nabi ngenge mbibabwira. Yagiye kwa Roka arazingana uyu mukate. Aba yumva nta kibazo afite. Y'amafaranga yo tuyanywera. Umukobwa ari hano. Larını da al gel. Rero uzane n'abahungu bawe bombi. Tamam. Uzakunira sawa. Ya mujinga mani uzika afite na burebasha na ketchup.
wabona ajya muri resitora bamwishyuza fagitire nyinshi akagakubita ikote. Ntago njya mwizera. Bukire y'agatsatasha. Gatsata umwe ni kayitse y'abarara. Tugiye kwa nyogokuru wanyu yemwe ba. Hayatta ikinci şans diye bir şey yoktur derim ya hep. Iteka navuze ngo haba hari amahirwe ya kabiri mu buzima. Yego papa. Bugün bize verdiler oğlum. Munsi baduha andi mahirwe ya kabiri. O zaman Reka rero ntituyangize papa. Sibyo. Uriya mwe mwamubona, uriya mujama. Reba iriya sura yakuze irya mayoneze cyangwa bureba. Isura ya Rocky. Sana gelecektim ama çıkmışsın abi. Kiraho. DJ Felix aramuhamagara. Ya o seni vuran it nerede bilmiyorum ama Sinzi aho uyu musore wakurasha ari. benim borç hala duruyor. Ariko amafaranga yanjye ntarayanyishyura ndagira ngo mbikwibutse kandi wari wambwiye ngo uzanyishyura. Ndaje nyakuzane, ndaje nyakubazanire Felix we. DJ Felix mu giporoso muri Rainbow Studio. Recep. Nasip Gülda. Sipu gwiri duriya mubwira ngo DJ Felix munjane kuriya mushinzi kim olduğunu bilmiyor mu? Ayağına Ako bisa nk'uyu mugabo atakuzi papa. Akaba yaguhamagara napfukamye ubundi. Nanjye ku kuntu b'abana bajya bavuga batarambona ariko iyo mfashe mikoro baratitira. Baratitira bikabacanga. Kuko aho ngaho twigarukira hakuno mu kigo cya Nayini ahantu kuntu ni cya Nayini. Tamam online hallettim. Nabashije kubikorera online. Canım daha ne dönmesi? Ntabwo nabashije kuza mwana. Acil iş. Sadifu. Kim var diyorum. Sinakubwiye ngo nahise ngira ikibazo gitunguranye mwana. Tamam arayacağım seni ben. Rero ukagiye muri Addis Abeba na Addis Abeba harya. Kenan Bey geliyor mu? Bugün çıkıyor dediler. Ese Mr. Kenan araza hakuno n'uyu munsi. Hoca. Kaç gündür numaranın şeyini bıraktın. Ariko numero yawe se wayidusigiye naza tuzaguhamagara. Numarasını. Wowe witegerereza muri aba basore vano haba amabandi gusa. Yani sonuçta iş yeri burası gelir. Sisi kuri ofisi yo gutatu. oğlum net. Kiriya kigoryi bazakirasa mu mutwe kirifata kikarasa Kenan. Ababinje bavuga naka ekipe kaza kurekiperera hano batazi ko nde mushiki wa Engeni warashe umuntu ari hakuno. Bunlar Bari kuvuga ibiki bari? Şey yapma. Ntacyo banabitaho sohoka genda. Koko Abi Irifani we paraları topladık. wa mufungo twawuzanye mwana. Şuna 50 kağıt. Genda shyiraho senkani ku isasu rimwe. İçeride en az 8'ler diyor. Uyu muginga we ngaziga uko bazamurasa nk'amasasu 8 Tülü var ngarashyiraho ijana. İntihar süsü intihar. We uriya musore Tabii. azapfa kandi Rica- bigaragare nk'ubwiyahuzi wano yarika ngo ni musaza wanjye bari Bir kuvuga. yerde bırakır mı hiç? Biz de şaşkınız evlat. Koskoca hakimin oğlu. Yakıştı. Natwe twaratunguwe rega uriya n'umwana w'umucamanza ntabwo ari umuntu wapfa kumenyera. We muravuga ibiki? Engin'den mi bahsediyorsunuz? Muri kuvuga Engini abandi bazi nimba ari musaza we ntabwo babizi. Girdiniz Kenan onu nasıl? Mwana mubetingiye mwana. Size Mubetinga ngo Kenan muzehe Kanani azamwica. aşağılık ne Mbega ubugoryi. iğrenç ne pis. Mwana ibyo birimo n'agasuzuguro mwabagabo mwe. Abla Uko ayıp oluyor ama. wasinze tugutegere mo tutahe. oluyor diyorsun. Wasinze tugutegere mo tutahe. Allah Uri belanı kugerageza kunyigisha versin. imico wakagize isoni. Anlamıyorsun konuşuyorsun. Bizim buraların bir Kuki adet. ujya mu bitakureba Bir şey- ahantu nitwe dushyiraho amabwiriza Elinin hamuru. rero wibyivangamo wa mukobwa Hamuru. Elimin hamuru. mukobwa ngo ndi umukobwa Adın ne senin? harya bakwita Ne olacak? banyita kishu umuntu İrfan. kishu Benim bu kulağımdaki ne İrfan? mbwira ibiri muri uku gutwi kwanjye. Ne emir alıyorum ben buradan? Her gün geliyorum ben buraya. Her gün. Genza hano buri munsi hano buri munsi atangira kubigira personal issues ziwe. Je nzaje kunywa icyayi sibyo? Ben burada. Ubu zinca kureba nde? Şimdi biz Bak o laptopu görüyor musun orada bak? Urareba iriya laptop iri hariya. Ne kaydediyor? Uzi ibyo iri kodinga? El salla kamerasına bak tepesinde. Ifite na kamera hariya hejuru mba mbari kodinga batera ubwoba Sen dua et. Senga Imana. Dua et Kenan o çocuk. Kanani ataza kubabaza uriya mwana w'umuhungu sibyo? Araramuka abikoze. Ortası. Mfite ibimenyetso bifatika felicitasiyo. Nta foto nta cyabaye kujya kunshinza ngo gahise ngo wariye akantu nta foto nta cyabaye. Reka 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 ndakwihakana nkimanukira. Mungu w'Imana n'igihugu sha. Baranzerega. Yaje hakunino ikibazo cyamucanze byatinze muze yakora agenda muri konvoyi ya Range Rover BMW pompe kandi abatanika bagomba kuza gukingurira icyamamare cy'umusaza nta mpamvu yo kugira ngo umusaza yikore utu turabarariyo turi dusura zeho kuna abazanye udufaranga ngo natanatwita nibi baba bapfa koko muze yakoreye amafaranga iyo aba yarya uko abishaka
bimusabye arakwihera. Naje kureba DJ Felix. Kureba kuno DJ Felix yanzanire. Ufite utwanwa twitwa parishoke. Turiya twanwa two hejuru niko batwita. Cyangwa bakatwita kavumba wanga. Nta muntu ujya kuvumba umuceri w'abasilamu adafite turiya twanwa. Byiza kukubona Kanani we. İnanmam Muhit'in seni delik deşik ettiğine. Iyo nza kuba ntarakubonye sinari kwizera kuri ya mwana yakurashe. Sana yaralarına çık. Kara hasi igikomere cyawe kidatandukana uracyakomera. Sana eğer senin yaralarına çık. Ahubwo we nudahaguruka wenda gukomeretsa nawe nguca igisebe. Uzasa nahaburamo muzehe bisa nkaho atari umuntu ukinishwa bamenyera gutyo gusa. Reba hano shaka da Bu çocuğun sana olan borcu. uyu ni umwenda wa musore yari akubereyemo sibyo? Benim işim. Isigaye ni business. Bunu duyarsan bir şey numenya ahari uzahita umenyesha. Ukagira ikintu umumenyaho önce bana haber vereceksin. uzahita umenyesha mbere y'abandi Bir bose. zarar vermeyeceksin. Kandi ntuzamubabaze. Bu mu yani? Ibyo gusa. Sümüklü bir oğlan. Sokak Umuhungu wakurashe ortasında hala akakurasa uri umwana w'umucamanza akakurasira mu muhanda rwagati. bunu duyuyor, görüyor, konuşuyor. Abantu bose babireba banabyumva kuko. Sen onu koruyacaksın. Ariko ukaba ugikomeje kumurinda ibyo bintu ni ibiki? Babam hayvanları çok severdi. Data yakundaga inyamaswa cyane sibyo? Wumve witonda. Onlarla ilgili hikayeler anlatırdı. Yajyaga akunda kumbwira inkuru z'inyamaswa rero. Şimdi sen konuşurken aklıma bir tanesi düştü. Kumvugishije ari akantu nibutse rero. Uzun bir hikayem abi. Gusa ni inkuru ikomeye inarenze. Kera cyane ndende. Derdi ki Data yarambwiye. aslana ormanın kralı denmesinin bir Ese mwana we. sebebi var. Waba uzi neza impamvu intare ari umwami w'ishyamba cyangwa O diğerleri gibi hava çıkmazmış. intare ntigisohoka ngo ijye guhiga. Beyni sürüdeki genç aslan. Ariko iragenda ikambura intare ntoya zahize, intare zikiri inzana cyangwa izingura ibyo zahize ikarya. Koresha ubwonko ntabwo ikoresha imbaraga. Nasıl hayvan? Bigize amahirwe nyine. Ama bazen Rimwe na rimwe sürünün dışında bir aslan genç, yırtıcı. hari igihe intare yigarurira ahantu kugira ngo igihiga za antelope. Twa dusimba harya batwita ishya isha. Orada bir Ibintu nk'ibyo ngibyo. Sonra ona dokunmadan baş aslanın Hakagira indi ntare iza kuhahigira. Iyo iyo ntare yindi hahigira abanza igategereza ko ya ntare nkuru nyiragaciza kugira gute iza gukuraho akayindi ikabona kurya. Tangiye kurengera ariko. Hayır, Hoca daygadan değil. ntago ndengereye. Mubwije ukuri. İhtiyarı sınamak için bekliyor. En zayıf anında onu yalnızken yakalamak için çağırıyor ayağına. Saba Imana uzamufatira ahantu azaba ari wenyine. Abi bu ihtiyar Hanyuma ibyo ntari ishaje. geldiğinde vaktinin dolduğunu anlamaz mı? Itegereza kurya iby'izindi zahize. Beni alıp çekilmez mi bir kenara? Iragenda nyine ikaryaho akayi ikagenda igasigira izindi. O aslan oraya yemeği paylaşmak için gitmezmiş. Ntabwo icyo kiba kijyanye ntari ubivuze nabi musore. Onu ayağına çağıran kendini bilmezi parçalamak için gidermiş. Iragenda ikabanza ikarya ibyayo kuko yahamagaye na ya ntare yindi yari yishe mbere yahize. Uranyumva? Ikayisigira. Isigira kuko ihaze si Allah hayvan değiliz. twe rero ntituri inyamaswa. İyi insanlarız. Twe turi abantu. Yikanze babonye ko umugabo yajyaga amenyera atari umugabo umenyerwa. Aslında hikayenin devamını dinlemek istersen Niba ushaka kumva inkuru y'iyo ntare ukuntu izarangira bir ara bizim oralara uğra. uzaze kutureba mu rugo. Uzaze kutureba mu rugo kandi utomanyira uzahita caho. Haya mukore subscribe kuri YouTube channel kanze dukomeze n'indi episode. Yari episode ya 5 kanze dukomeze na episode ya 6. Kwibutsa filimi yacu iracyari ya yindi The Rules for My Family cyangwa se amategeko agenga umuryango wanjye, nyine amategeko y'umuryango wanjye abari mu muryango. Kora subscribe aho hasi kuri byose Hanze TV, dukomeze na episode yindi ikurikiye sibyo kanze.